Akilalelile umsangane ngafana udaba fana nweke lalele bafana silalele distract what I mean about distract sinanda udedelele beats nginqiza amafetha mbala lentwana ziyangcika ngaziqoka amaphetha negazi promote rap ngasile ibonisa ibulala igazi sengiphinde ngabuya abafana nePhilip Present ngifuna labo sidumbu bonke begcwale kwiCascade anginakuneka phela ngayiphiwa lento yokurap abafana nzinyo nganibona senzama ukungikhaphela sengibifana ekhehla ubheke segrapper nokhaphela bengithi ngizoreplya ngeyinkomo nakhipha udoti kanti why in rap shit ekuthangatha niyaziboshi niyasiphoxa kodwa njani boni mabetha ngikhomba umjide ngibifanayo kunokushawa amahloni ngiblame upayila nsimbi lenza niyibone seningamakhosi bafana ngingozi social omkhonto kaSolomon ngayibiza ngeprince ngangazi suni ngizotake over yewena smoothie usafike eKhawashi wasibana bagabi holo noqosha wabona imali uzoyimosha urecord umbozo uthenga idakamizwa ngimsoli vela unayo ingqondo ngikubona uqimpile eKhawashi ngangithi uzofadoka I know skinny niggas kodwa kwakho kuzathi kuyi-overdose ubuso mnombandama nisho phela masegrab imkhovu nakho ngiqeda ibhifa ningikuzeni sengiphenduka igo sengizehlisa isunzi ngibhifa nesidumbu esihambayo lokhu usabisa amajidi uzenze i-out eshaya nayo ovunyiwe emajikeni kuthiwa intwana edisanayo uthi ushaya iphanje uyayikhumbule kamaluya edawa wakushaya waphaphatheka ukukuhleka ntwana ngayibamba ngiyabamba wovalekile wasuzembopho uzosaha ngizwile i-distract angifune ngisho nokureplya ngifuna ukukudlela amafet bese ngikhudula nge-arm mase ngivomitha igama suke kuphuma wena ntanga nomlomo ogcwele isitampoko kunuka wena mangishidaba ukhuluma kakhulu kuma-comment uhlala uxoxa indaba wena iqueen yale generation umuntu uzofa indaba nama-punch nyane ngangwashaya ngisafufusa ngiphusha irap necareer ngalokho ngishaya isifuba wena iqhomo ehlelobala nembosi kubulala isifuba wena mithini awuyona lento ocabanga ukuthi uyiyo ngikhumbula ngifike egamini kwakuyiwena owawugcotshiwe kodwa manje sekushintshile uvaseline usuphelile kuntu ubhebhenene intshebe yakhe inensebuya genge waxaka uperform inkinga kwakuthi angivele ngikuhleke track eweb kanje lolupayo libhemayo leke lelikhehla ngeke ngiliyeke ngifuna lisefuka ushukela sengisenze ngigula ngeking ngikhona ngiqede kuthuleke ngeke ngikhothamele isiphucu ngamane ngilwe ngihluleke kube kufonela ukuba wek ngabe kade wabe ibillioneni lapho uyaspecialize dog ngeke sikubangise-ke vunywa ngeflow nokubamba umoya kwenza i-lyricist ihaya yayigrand uvele ungicike emasuntswini niza emtshida unayo ihis makwenzekile kwaqondana usuke uvunywa ibhisi awukanti udlula bani namalines akho asagwembile kanti urula bani phela ukufeature mina kumele ufake imali lokhu nithi ngirowa niboni ngisho sekuyirasomania ngifuna ukushaya le phambili nina nicindezelo day khona kuthiwa ulinde kuhle ngicela nibongiseja Facebook enye ifene ethanga idise yithi ukushayisana nodumo ngithema ngibheka i-profile pic ngathakazwani nesixubhu umlomo imbebe evula kunuka kabi masuphefumule at least u-RGV shaya ngey'ndebe zomlomo ngifuna ukuyihlinza imbebebe ngikhipha inqwaba yamantshontsho amakhala amangaka sewuzenza uthingo lombokotela uthi ufuna ibhehlile akezela mina ngizombokotela masuphefumule studio amamike ayayinyakazela afak ningizela ngokubhayisa sengisukubadopu lokhu kuyadayisa ngibuyele kusimodli ngimhlinze ngisho esefile uzama udumo ngamapost namanje akalayikheliwe amabhisi wakashaya ufamba khona umrepho igibelile wakuganga ubona i-laptop ingakho yagcina isifile murepa siqokiza mbonye isincane ismail senje file umsaciyana ushaya ngefika yomnyana iqhomo igqobhosa umqamela ubuso bakho poqokile uzenza ubukasi ufosa ubulokishi nama-16 aphukile chaza amasi ufaka umfuthi isigubhu samasi sibhobokile angifika ngiginqa abantu ngathi udrive ongena license usimodli nje umfana omncane obhizo rap into engenasense kwahlabisi mina kuphela ebosadropa ama-100 bhokobhoko ngiyabhoboza lezintsha ilokhu ikhonkoza soqoqoqo kuyibosa usimodli ubulawa iphokoza mnike negqoka ubhodisi istensi inkehle yalotshoka khipha itrack ebheke kumina still uyasaba ukunginika inkinga yakho uyibone edrop nangesitayile esikotsheliwe everything is copied ngisho nentombi ukotsheliwe ngixaka usudisa amafensi usufuna escreame ngenkani uqale nini ukuphathwa mehlo noma udokotela ntanga bazothi ngithenga iphansi ngathi ngiblastela amawindi mina ngeke ngithule ngilalele ngiziraphela ushidi noma ngithanda ukudlula imbedi ngakho sendirapha amashidi ungithanda ukudlula intombi yakho wangiphosta ngevalentine mase ngibulala itrip uzozo secomplain ibhedlela bazothi u-NS5 but it's fine nawe uyasetshenzelwa wanya wayininda mjida bengazi uzongifila slim ongiphosta ngevalentine ngiya-appreciate mina isukile ngempela noma ithini sebenamahlaya never been my favorite rapper mjida isukuyishayashaya soqala ukungimangaza uyibiza ngeking yestrada kanti wabeka ubani ngoba nalokho nje thina sikwazi makuthi kwenzeka ngempela besacela bofakazi noma babekhona besondele benabeka banzwe nakwakuthatha i-presence yami egamini kuze u-improve uhlala ufuna
universe epakini sinayo stile nginqumo vele ube nenkani ngazuthi simohle shawa uthobeka ngebani uthi ubathatha this time indaba phona kusale mina nase studio ngachoka wathatha ama chance ngakuhlini ngoba wawuvalekile ngakhipha idamu ngakushukisa awungangithima uhayi nelevel ingalingani ubiza abani ngomubizi yazi lekhehle lengididi ukwazi ukubona umjito omubi kumele singaphuza uzosila nje uyangixaka ke manje umuthi wena nginika isandla cause ubusondela kumina uqalekile ngikunika ikhala dakelwe lentwana encane namadevu ngathi kade ithi yangifaka phansi kwesandla yindaba lokho ngakwazi naleso sandla sakhona umuthi esibheka sigcwele udwayi naleli pitbull elusky lizongena indaba engingazaza ngizwa no producer umfazi ngakuhlonipha ngakakwazi ngithi umjito shaya isipani ngize ngithi umejona ngibona ikhanda lingakanani kuFacebook ungibizela ilipipi kaze lakho lingakanani vele uyiskora senginayo impendulo yekela ungachazi ngadla ngegama ngiguqisa intwana zingizama ziyafosa isagcwele ukuphapha ziyabosha irapper makaka ngifila ngathi ngingamanabukeli ninjalo nibhoka amaphendi indaba umithini exhuma usefuna ukubulala istage hlale nayo isikhathi eside benakho ukunuka amateki ngazi kwenzekeni intshebe ingaka nje ayisalizwe iphunga bangizele ngobuso bengaboni sebeyimbela ithuni zozela zalala idisa mina kushuthi baziwuni ngcono ukuzenza umthetho kunokuthi uzenze u-acalicious uhlulwa kuba specific you busy with subliminals yemanje asiye mkani la kumina ngeke ufike nkabi ngidropha amabheza nsempu ufile ngathi sekuyi-funeral